Crnogorski Telekom je ovih dana počeo testiranje 4G plus tehnologije i prvi put u Crnoj Gori dostignute su brzine prenosa podataka do 300 megabita u sekundi. Telekom je trenutno jedini operator u Crnoj Gori i okruženju koji testira prenos podataka u mobilnoj mreži sa navedenim brzinama. Testiranje se za sada obavlja na 3 lokacije: u Podgorici, restoran Plavnica i tržni centar Delta City, i u Budvi kod Tiku Plaza, i bit će nastavljeno i u narednih 6 mjeseci. Imam zadovoljstvo da kažem da smo ostvarili najveću brzinu prenosa podataka u mobilnoj mreži u Crnoj Gori do sada, 300 megabita u sekundi, i da je to realizovano u realnoj mreži, u živoj mreži u Podgorici i Budvi korišćenjem spektra od 2 puta po 20 MHz. Projekat je realizovan u saradnji sa kompanijom Ericsson Nikola Tesla, koja je članica korporacije Ericsson, koji je inače lider kad su u pitanju 4G, odnosno LTE tehnologije. Preko 50% ukupnog svjetskog saobraćaja na svim 4G pametnim telefonima se realizuje preko mreža koje su bazirane na Ericsson tehnologiji. Ovo je još jedan dokaz da smo kroz konstantne inovacije i razvoj novih tehnologija posvećeni našim korisnicima i da smo prvi pravi izbor kad su u pitanju najnapredniji servisi u oblasti telekomunikacije. Testiranje je realizovano simultanim prenosom višestrukih sadržaja ultravisoke definicije, 4K rezolucije, videokonferencija, prenosa velikih fajlova, uglavnom višestrukih aplikacija da bi se iskoristio tako veliki kapacitet. Kad govorimo o kapacitetu, on je u stvari 2 puta veći od teorijskog kapaciteta koji ima sadašnja 4G mreža, i to je ostvareno kroz kombinaciju korišćenja različitih frekventnih opsega. Još jedna značajna činjenica je da se osim dvostrukog kapaciteta daje dvostruko veća brzina pojedinačnom korisniku, što u perspektivi omogućava korišćenje naprednih servisa kakvi su, na primjer, TV broadcast ili 3D video. Još jedna značajna stvar kada govorimo o kapacitetu je da, na primjer, na masovnim događajima kakvi su koncerti, sportski događaji na stadionima, muzički festivali, više nije jedina potreba poslati poruku ili napraviti telefonski poziv, nego vjerojatno izuzetno je važno podijeliti sadržaj koji se napravi na takvom jednom događaju u realnom vremenu. Taj kapacitet upravo to omogućava. Podsjetimo, Telekom je tokom 2014. pokrio više od 60% stanovništva u svim opštinama sa 4G mobilnom tehnologijom uz brzine do 150 megabita u sekundi. Uporedo sa nastavkom širenja 4G mreže, Telekom radi i na testiranju 4G plus tehnologije, čime kompanija potvrđuje dosadašnje liderstvo u novim tehnološkim servisima.